Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh menyambut hangat kedatangan Profesor Dr. Syekh Sulaiman bin Abdullah Abal Khail beserta rombongan tamu dari Arab Saudi di kantor MPU setempat pada Senin sore. Profesor Dr. Syekh Sulaiman bin Abdullah Abal Khail sendiri ialah anggota Dewan Tinggi Ulama Arab Saudi yang juga Rektor Universitas Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Turut hadir bersama rombongan ini Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osamah bin Muhammad Al-Syuaibi, dan para tokoh pendidikan Arab Saudi. Sebanyak 40 orang ini membuat suasana kantor MPU Aceh menjadi hangat dan khidmat. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh, Profesor Dr. Tengku Haji Muslim Ibrahim MA, mengapresiasi kunjungan tamu Arab Saudi ini. Dalam pertemuan singkat yang berlangsung di aula kantor MPU Aceh, Profesor Dr. Syekh Sulaiman bin Abdullah Abal Khail menyampaikan kekagumannya atas peran ulama Aceh. لزياد بن حديد يا زياد هل تعلم ما يهدم دعائم الإسلام؟ بزيارة المجلس الاستشاري للعلماء في بندية شيخ، وكانت سعادتنا غامرة ولقاؤنا بالإخوة الأعزاء العلماء في هذه المحافظة لا شك أن له آثار طيبة علينا وعليهم ويعود بالنفع والفائدة على الجميع، وقد سمعنا منهم ما يسر الخاطر ويثلج الصدر مما يكون واقعا فيما يتعلق بأعمالهم وجهودهم عبر هذا المجلس الاستشاري. Jadi beliau bilang setelah beliau hadir sendiri ke majlis kita ulama ini dan bertemu dengan orang di sini, beliau yakin kalau begini keadaannya pasti berkali peran ulama ini dalam meningkatkan pengamalan keagamaan di Aceh ini. Jadi beliau berbahagia sekali dengan ada pertemuan ini seperti ini karena beliau sudah tahu langsung. ولا يمكن أيضا أن يقف في وجه الإرهاب والإرهابيين والمتطرفين والغلاة إلا العلماء المحققين الذين يعرفون ما يجب عليهم بيانه مما هو من مبادئ الشريعة وأحكامها، ونحن ولله الحمد نثق بالمجلس الاستشاري للعلماء في بندية شيخ في القيام بهذه المهمة والعمل على إثراء جوانب الوسطية والاعتدال ونشر مبادئ السماحة واليسر والتعايش بين أبناء هذا المجتمع، وكذلك العلماء مطلوب منهم هذا الأمر في كل مكان. Dan beliau yakin bahwa MPU ini akan berdiri tegak memberantas segala macam teroris dan sebagainya, karena memang itu adalah sesuatu yang tidak benar. Kemudian menyatakan lagi kita ini akan selalu berada di tengah jalan mu'tadil, mutawassit, tidak ke kiri, tidak ke kanan, karena sebenarnya begitulah Islam ini, Islam menengah. Terima kasih. Terima kasih. Profesor Dr. Syekh Sulaiman juga berpesan agar terus menegakkan Islam yang moderat yang diperlihatkan dalam akhlak yang mulia dengan kelembutan akhlak seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Usai bersilaturahmi singkat dengan jajaran ulama, rombongan bergegas menuju ke kantor Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Lipia Banda Aceh yang berlokasi di Gampung Lampaseh, Kota Banda Aceh. Rencananya Profesor Dr. Syekh Sulaiman akan mewisuda 146 wisudawan lulusan Lipia yang dilaksanakan di salah satu hotel di Banda Aceh. Tim Liputan MPU TV mengabarkan.